बीजेपी मणिपुर प्रदेश की प्रेसिडेंट ओइबिरिबी ए सरदा देवी अमदी इलेक्शन की मणिपुर की इलेक्शन की को इंचार्ज ओइबिरिबा श्री अशोक सिंगल जी इनिंगथौ लेसेम सना जाऊबा ऑनरेबल एमपी राज्य सभा अमदी मुझे अखोई पार्टी की संगठन मंत्री अदगी तामोरा जैन अखोई इकाई खुनजरब मणिपुर की अखोई एजुकेशन मिनिस्टर मैम अखोई सोशल डिस्टेंसिंग है कौन लेबनीना अखोना चौकरी चनी मुख थाजबने नक्सनरमे अखोई साई लंतल थाजबने मैम अखोई फमम चंद्रगसु लेपगसु खरा खरा हुमांगसु सौदनब खरा खरा लापतक अखोई मास्क चिंब उपसलग लेपीनब सिंजरी रिसेप्शन प्रोग्राम थवाई यावना चंगदोरिब अखोई असिगुलब लीडरसिबु सपोर्ट तौबीरेना लेंबीरेबा ख्वाई पुनौपु अना अहामक्तद अखोई तराम ओक्चरी अखोना यामना अखोई फॉर्मल ओइना अखोई वेलकम अदगी बोरो थैंक्स अदो अखोई अदुंबा फॉर्मल लेबर प्रोग्राम लेजदे यामना चमना सिनबने दुना अइना मैम की वेलकम एड्रेस ओइना वाफम खरा थमजरी ngasi सिगुमलबा यामना याइफरब नुमिद सिदा अखोई फुंगया मंडल दगी है तारे अखोई पार्टी ngasi जॉइन तौबीगदोरिबा मुझे अखोई पार्टी की आ रहा है हाँ भारतीय जनता पार्टी मणिपुर प्रदेश की जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन नागालैंड की पुन्ना चार्ज पुबीब श्री अभय कुमार गिरी जी दायित्व लेंसनबीरे चमलब अखोई पार्टी अखोई पार्टी जॉइनिंग प्रोग्राम है अखोई बैनर की मखाद नौना चंगलीब लीडर से अखोई फुंगयार मंडल है तारे अखोई लोन अखोई होपिंगसन ए सिमरे हाना अखोई MCS IRS रिटायर ने तांखुल नागालोंग की एसोसिएशन की हाँ प्रेसिडेंट होबीरंबा पार्टी यावबीरप फंक्शन दायित्व लेंसनबीरीब इकाई खुमजरब मणिपुर की चीफ मिनिस्टर श्री N बीरेन सिंह अहानमक्तद भारतीय जनता पार्टी मणिपुर प्रदेश की माइकईदगी तरामना ओक्चरी कोकनोन इकाई खुनुचरी मथंग पार्टी की प्रेसिडेंट भारतीय जनता पार्टी मणिपुर प्रदेश की प्रेसिडेंट होबीरीबी पार्टी सिबु पुन्ना लुसिंगबीरीबी मिंगोना पंजरबदा श्रीमती ए सरदा देवी अखोई ख्वाई पुनमकी इसे सुमलब रिसेप्शन प्रोग्राम पार्टी जॉइनिंग प्रोग्राम तराम ओक्चरी कोकनोना खुरमजरी मथंग अखोई पार्टी अखोई संगठन की जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन की थौ पुबीरीब श्री अभय कुमार गिरी जी मणिपुर की राज्य सभा की MP ओइबिरीब इनिंगथौ लेसेम सना जाऊबा मणिपुर की इलेक्शन की अखोई को इंचार्ज की थौ पुबीरीब असम की मिनिस्टर कैबिनेट मिनिस्टर श्री अशोक सिंगल जी मणिपुर सरकार की एजुकेशन की पोर्टफोलियो पाइबीरीब मिनिस्टर कैबिनेट मिनिस्टर तामोरा जैन पुनमकु तरामना ओक्चरी कोकनोना खुरमजरी असिगुमलब पार्टी जॉइनिंग प्रोग्राम लेंबीरब तोान तोानब अखोई लीडर याबगीदब लीडरसिबु नुंसीबीदना मतेंग पांबीब लेंबीरब ख्वाई पुनमक मीडिया के इचिन इनाव ख्वाई पुनमकु अखोई भारतीय जनता पार्टी मणिपुर प्रदेश की तरफ की माइकईदगी हराव तयामना ओक्चरी कोकनोना खुरमजरी अखोई प्रोग्राम की मतुंगिना इहान हानबदा अखोई पार्टी की प्रेसिडेंट सीक्वेंस के अयाबा लौजरगा अखोई नौना चंगदोरिबा अखोई लीडरसिंग पार्टी की लेंयान पार्टी की टुपी
नचिंग उपतना पार्टी तराम ओपीनब निंगसिंगजरी। अदुना अखोइगी ngasiga singlaba joining program asi the party leadership opinaba ikai khomnajarba manipur ki chief minister amadi party ki president bu kauthokchari amadi akhoi ikai khomnajarba party ki president na lusingaga haitare lenga nyamdro taramno pur mayam ahoba khoba ma khominasi mathangda ikai khomnajariba manipur ki chief minister na ngasi nauna sangbi reiba hopingson e simrebu party ki tupi uptana party da nauna sang pagi taramna upiri asa adu akhoi ahan mamaktada akhoi ikai khumnajana amadi yamna nungsina ngasi party sta yaure haina party ki president amadi ikai khumnajaba chief minister na opi khraba amadi party da yauhan bikhraba matungda akhoi ngasi ki leader changai bari leader hopingson sing e simre na mahaki haidi tung inna yaurokpa party atopa party da hana yaurom ba yaurokpa sing मैम तराम कौशल अखोई पार्टी की लेंगा जानबा वाफम खरा थमजरी। With the permission of the moderator, अखोई NPF Naga People's Front दगी आइबु support तबु वैना अमसुंग BJP party असिना अफबु वैगनी हाइना decision लौरगा BJP दा चंग खरबा Changkatawriba NPF ki area leaders 43 Pungyar constituency da functionaries way biramba moi trani thoilei moi duna mamang sida lengship bilo al mathang akoi mathang hoy adu laga Karipo Spirambra introduced Auraga. Madam Okbige. Mr. Kuyao Hungyo, Working President, NPF. Containment zone Kenda Graba Honpam Hungshi, Vice President, Pungyar constituency. Matangda Thotsem Hungyo, Vice President, 43 Pungyar constituency. Matangda Seimang Haukip, Vice President. Matangda Roxanne Shimray, General Secretary. Roxanne Shimray ki Matangda Reddy Shishak, Joint Secretary.
Mathangda Unaw Khan Siro, Press Secretary. Roxanne Kashung, President Farmers Wing. Roxanne Kashung, President Farmers Wing. SP Matuimi, Vice President Farmers Wing, NPF. SP Matuimi, ST Ninghor, Secretary Youth Wing. Sochungam Kashung, Nganaumi Chairman. CM, President, MP, Bekiri, Ashok Singhal, S. Rajan. Predecessor, Electrical. Asiga loinana akoi opportunity asilauraga Manipur gi akoina khwaidigi wangnaiba akoigi ipa kumna khanba by virtue of the post, by virtue of the position akoigi honorable CM adigi party president Mayam Sida Daista Labor Singshibu Ekwe 43 Punyer constituency ki on behalf da Mayam Ashina Nung Shiva Pongtok Powena Ekwe ki small gift amam di pininge Aduna gift sindo iblo Chief Minister Spray aksi sakit. ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯧꯅ ꯆꯪꯕꯤꯔꯛꯏꯕ ꯂꯤꯗꯔ ꯍꯣꯄꯤꯡꯁꯟ ꯑꯦ ꯁꯤꯃꯔꯦꯅ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯖꯔꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯗ ꯅꯥꯠꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯋꯦꯁ ꯀꯣꯠ ꯑꯃ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯇꯝꯕꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯛꯄꯗ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯅꯧꯅ ꯌꯥꯎꯕꯤꯔꯛꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯤꯗꯔꯅ ꯆꯝꯂꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯥꯠꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯐꯤ ꯑꯃ ꯌꯥꯟꯗꯨꯅ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯕ ꯎꯠꯄꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯥꯠꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯐꯖꯔꯕ ꯆꯔꯤꯛꯀꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯂꯕ ꯈꯨꯗꯣꯜꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯇꯝꯕꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯊꯪꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯖꯔꯤꯕ MP ꯔꯥꯖ꯭ꯌ ꯁꯚꯥ ꯏꯅꯤꯡꯊꯧ ꯂꯩꯁꯦꯝꯕ ꯁꯅꯥꯖꯥꯎꯕꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯥꯠꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯐꯨꯔꯤꯠ ꯑꯃ ꯂꯤꯠꯄꯤꯗꯨꯅ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯕ ꯎꯠꯄꯤꯔꯤ Mathangda Party ki General Secretary Organization ki thok pubiriba Sri Abhay Kumar Giri ji da asa ahanbada Sri Ashok Singhal ji Minister Cabinet Minister Assam aduga Manipur gi na election ki co-in-charge ki thok pubiriba da asigi election nauna yaura iba koi ki leader na
Mathangda S. Tamorajen, Minister Education, Manipur, dasu akoy gi nat ki weba sumba akoy gi furit naman litna nang masangay balidas na ikay kung piri. Mathangda akoy party na yamna maruin yamna nungsi na khanjaba party ki General Secretary Organization Sri Abhay Kumar Girijida akoy Sri Hopkinson A. Simrena nat ko ba jake dama pidana akoy ikay kun piri yamna Asika loinna ay yamna Honorable CM, Party President, Honorable Member Parliament Rajya Sabha, adigi akoigi Minister of State, asila lengbiri ado party ki election in charge akoigi abegiri moi mayambo agi yam nungaiba agi gratitude hongtoi aiwa sumaina harau haruna aingonda junction ba yaba sumaina aingonda okpi bagi damakta ayam nungaiche adubo one thing I want to assure Honorable CM Manipur and the party president is that we will not fail you and we will definitely bring victory. And 43 Punjab constituency, BJP will be the next winner. BJP party in the person of myself will surely win the election. So with this assurance, I want to, I will not take much time. I want to leave the dais. Thank you so much. And I thank all my beloved supporters and my people who have sacrificed your time, your whatever sacrifices you have made in terms of money by hiring the vehicle and coming all the way from different places just for this occasion, just to show your support and love. I thank all of you. Thagasari ikai khomnajarba ngasidagi party ki karikata haiba mingthol adu phangnaba Hopkinson A. Simre ngasigi sumba party joining program se wafam khra thamirang duda mathangda lakadurbe election asigi Manipur ki election ki co in charge ki thopu biriba Assam ki cabinet minister Sri Ashok Singhal ji na ngasigi singloba thorom masida wafam khra thambinaba kothok chari मैं वो हमारा ये मणिपुर का इलेक्शन का को इंचार्ज असम का कैबिनेट मिनिस्टर श्री अशोक सिंघल जी को आज इसका सभा में ये आपका ये भाषण देने के लिए ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ. Should I speak in Hindi or English? Honorable Chief Minister of Manipur, Sri N. Biren Singh, the party president, BJP Manipur State, Sarda Devi ji, Honorable Member of Parliament Rajya Sabha, Maharaja Sahab, MOS in the Union Cabinet, Sri Rajan Singh ji, and General Secretary Organization Abhay Giri ji, and today's
big political face joining BJP, Sri Hopik Singh, and my friends from the hills. It is a great pleasure in welcoming the popular leader of the hills to the BJP fold today, along with his thousands and thousands of supporters. Today BJP has got enriched. It shows that BJP, through the development politics, BJP through initiator of the peace process, are winning hearts everywhere in the state, and the hills region today has recognized that under BJP, every area of Manipur can prosper. Along with the valley, hills will also prosper, and it is a great day. This will bring development, this will bring peace, and all right-thinking people must join BJP and strengthen the hands of Honorable Prime Minister Narendra Modi ji. That will bring a long-lasting peace, and only peace can bring development. Today we have to develop. The state in the northeast were lagging behind. It is the vision, it is the desire of the Honorable Prime Minister. He calls the northeastern states as the Ashtalakshmi. The 8 northeastern states, he has a vision, and he has initiated a policy, actist policy, and today we can see that peace is coming back to northeast, peace has come back to northeast. Northeast is also developing. We have railway stations construction going on here. The Imphal will be connected with the rail connectivity. There are highways constructions going on. Lot of development activities going on under the leadership of Honorable Chief Minister N. Biren Singh ji. And I feel that BJP, with the support, love and affection of all the people of Manipur, will this time get more than 40 seats, and we will again have the government here. Last time we could manage very less seats from the hills, but today when I see the love and affection, when I see the enthusiasm in the people from the hills who has travelled so far, a tedious journey they have taken, but still they have come. This shows the love and affection of the people from hill for BJP, and I feel that this time BJP will win all the seats in the hills. This is my conviction. With these few words, I welcome you, all your supporters, all the important people to the BJP fold, and with you all joining, Manipur BJP has enriched, Manipur BJP has become stronger, and we will be able to take on our opponents, and we will be able to score more goals, more goals, more goals, and this match we are going to win. Hands down, 40 plus we will create. Thank you very much. Thank you very, very much, Honorable Shri Ashok Singhal ji, Cabinet Minister Assam and Election Co-in-charge Manipur, for your valuable speech in today's program. Mathangda ikai khumnajariba party ki Bharatiya Janata Party Pradesh ki President ki thau pubiribi Shri A Sarada Devi na ngasi gasingluba program asida wafam khara thambina ba kauthokjari. ngasi Ukhrul constituency gi yamna thoidok endokna maming leiraba aduga Pungyar constituency gi manung channa leiba koigi mingoina panjarabada Hopkinson A Simrena party da join tobibagi esigumba program asigi da selection biriba koigi Manipur state ki miyam gi CM haidana khangna biriba mingoina panjarabada Sri
N. Biren Singh aina ikai kumna bo chabaga loina na ikok nonjari loina na aikoi Assam dagi lengbi rakpa Cabinet Minister aduga Manipur State kina 2022 gi ko convener election gi oina pubiriba ko incharge oina pubiriba ming oina panjarabada Asok Singhal ji aina ikai kumna bo chari loina na aikoi Manipur State ki adugumba Minister oina thau pubiriba ikai kumna jariba ming oina panjarabada S Rajen aina ikai kumna bo chari loina na Manipur gi aikoi gi miyamna ining thau haina khangna biriba Rajya Sabha gi MP oi biriba ining thau buso aina ikai kumna bo chari loina na Manipur amadi Nagaland gi General Secretary Organization gi thau pubiriba party bu karaida soigadage haidana yengbiriba adugumba General Secretary Organization Abe Kumar Giri ji aina thoidok hendok nai kai kumna bo chari loina na ngasige asigumba party asida yaubidana party asubu mapanga kangkhat hanbigani haidana ngasi mak aikoina join tawbagi program ama tawjariba sigumba koigi hopping sen simre aina kai kumna bo utchabaga loina na Bharatiya Janata Party da taramna okchari amadi kai kumna bo uchari loina na aikoi hojikta mayam gi mangda adugumba aikoi gi NPF ki leader sing party sida join tawbirabi sing koi party bu mapanga kangkhat anni haibagi wakhal lolga loina na join tawbiriba sing bu so aina thoidok hendok na ikai kumna bo chabaga loina na mangda lengsin bira bapunamak aina ikai kumna bo chari yam sengna aikoina khwaidagi nungai jabasi kaino haiba matamda aikoi gi hojik Bharatiya Janata Party gi luchingba sarkar se hek lakpadagi aikoi ching amadi tamgi marakta leiriba nungsinabagi mari se masidagi henna nungaiba aikoi da phawba karigumba mata leite khwaidagi henna nungai haiba se ihan hana thamjani loina na aikoina ngasi phawbada sarkar se lakpadagi aikoina thengna jarakpa awaba kaya ama soi panjaningi kaino haibada aikoi gi sarkar se hek paibadagi Manipur State ta ising ichau mayam ama leigiba loina na COVID ki chaitheng ama chahi ani chupna leiba hairiba marak sida praja sing sina waba se hainingai leitana wariba mayam singa se sarkarna yamna munna khanbirakanda sarkarna praja singi mateng pangna ba hotnaba praja singna sarkar da corporation pigibada singna achoba daita logi haibase masi su ai Bharatiya Janata Party Manipur Pradesh ki side tagi ai thamjaninge mapungoina aina ngasi se ikai kumna jariba Phungyar constituency gi leader singna party da yaubirakpa matamda aina ngasi lengbiraiba khudingmakta aina haijaningbadi aikoina haugiba chahi mangada thengnagiba state ki oiba awaba state khakta natana Bharat pumba Prithvi pumba da thengnaba awaba do maduda aikoi gi su country sida leibagi iramda masida leibagi responsibility lobam thoi haidana khajiktang oirabasu daitya lobigibado aina panjarabada Manipur sarkar na Bharat sarkar ga khusam naraga praja singbu sara hendana na bahona giba Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana haidana seng chak thau hawai punamag yena bahona ba chingi chilinau singna singda phangba vegetable mayam mama tamda leiba chilinau singi chana na bagi damakta purakhiba haibase ngasi ma koi sangsang na Bharatiya Janata Party na kawba yadana lei haibase masi masu ai thamjaninge aduga aina haijaningbada asigumba sing tamgi nungsinaba relation se mamangda
निंखा तम्मबा मतुंगदा लीडर कया होग्रे सरकार कया होग्रे तोंगान तोंगान बा लोकल पार्टी पॉलिटिकल पार्टी मयाम अमा नेशनल पार्टी मयाम अमा होग्रे बा अदुबो बीजेपी की सरकार बीजेपी न लुचिंग सरकार लाक्त्रिंगैदा कनागुंबा पॉलिटिकल पार्टी के लीडर अमत्तन तौगिदे हाइबसे मसी या मयक सेंगी भारतीय जनता पार्टी न तौबने हाइबसे सि मयक सेंगे अदुना लाकदबा अखोगी 2022 ददी अखोई उखरुल दगी रिप्रेजेंटेटिव असिगुंबा ममिंग लेरबा चिंग तम नुंगसिनबगी वखल लोल लेबा सिंग चौखल हनिंगबा तमगा मानना चौखट पांबा असिगुंबा सरकार असे पुरकनबा होनबदा अचौबा दायित्व लौबियु हाइबसे आई भारतीय जनता पार्टी साइड के अपील तौजगी लोइना लोइना ना अखोई खजिक तंगारे नक्सिले अखोई मतंगी मतुंगिना अखोई सुंगसोई सोइदना टिकेट की चप चाबा फिबम अखोई था अमनी की मतुंगदा सोइदना लाअनी अदुबु मपुंग ओइना अइना हाइजनिंगबा थमजनिंगबा वाफमदी कइनो हाइबा मतमदा भारतीय जनता पार्टी हाइबा बीजेपी हाइबा भारत सरकार अमदी मणिपुर सरकार खुसमनना चलगा भारत की मफम पुनमक्ता शांति पुरकनबा होटनबा मपांगल लेबा लेबाक अमा ओइननबा होटनबदा नत्तना नॉर्थ ईस्ट लेरिबा स्टेट पुनमक चौखत्रगदी भारत चौखटपा यारोय हाइदना हाइबा अखोई जेपी नड्डा जिना हाइबिरंबा मणिपुर तो हमारा दिल है हाइबस मणिपुर से अखोई लेरिबा अखोई थवाइनी हाइबगी पोट अमखक थम्बिरंबसे अखोई पुनमकना काउथोक्तबा चुंगनी हाइबसे मसिमसु आई थमजनिंगे अदुगा इरोय लोइबदा अइना मयामदा थमजनिंगबदा ngasi lengbire iba punamakna lakadoriba election nasiga mari lainana pungyar constituency khaktang nattaba mafam khuding makta manipur gi mafam khuding makta aina ngamba thakta hill dasu hill gi representative khanbada choba daita lobiba loina na sing tam gi lairiba mari aduga iroina na valley khangde hill khangde अखोई इसा इसा के अंगम्बा कंट्रीब्यूशन तौदना ngасai mamang da thambiramba अखोई हन्ना 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 सरकार से लाकननबगी होटनबगी अदुमा थौदांग अदु लौबदा अचौबा दायित्व अमा लौबियु हाइबा फुंग्यार कॉन्स्टिट्यूएंसी की प्रजा सिंह दा आई थमजरी अदुगा इरोय लोइबदा आइना थमजगदोरिबा वाफमदी अखोई हौजिक मणिपुर सी अदुकी मटिक शांति लैबा इंग तप्पा अखोई करिगुंबा अखोई चिंगनिंगाई ओइबा चिंगदा चटपदा तमदा चटपदा अमदी अहिंग नोंयाई चटपदा अखोई करिगुंबा चिंगनबा अमता लैत्रे मतम अमदा तौरंबा धारणा बन ब्लॉकेट पुनमक अमता लैत्रे लोइना ना वीकर सेक्शन दा फोकस तौबा भारत सरकार गा इरोइना चलिबा मणिपुर सरकार ना मणिपुर की वीकर सेक्शन की दमकता येंगागा पाइखत पिरइबा थबक मयाम सिंह चिंगदा चलो खुंगंगदा चलो मियाम की नुमित चिंग की नुमित चीफ मिनिस्टर की हक्सेल की तेंगबांग सोथरब सिंह की तेंगबांग मिमानदरो सिंह की तेंगबांग हाइदना लौखलइबा मयाम सिंह असे मसी थबकता ओंथोके हाइरबदी लाकदोरिबा इलेक्शन असिदा बीजेपी की सरकार अमा सुंगसोई सोइदना अखोई लाकसु लाकनी सरकार लाकपदा अचौबा दायित्व लौदना सरकार अदुदा सरुक याबियु हाइबा असि थमजरगा मयाम पुनमक पुकुरुम हाइनिंगाई लेतना थागत फोंदोक्चरी भारतीय जनता पार्टी मणिपुर प्रदेश की प्रेसिडेंट की थौ पुबीरिबी अखोई ख्वाइपुन मकी सेमाई श्रीमती ए सरदा देवी ngasi सिंगनबा चमनबा पार्टी जॉइनिंग प्रोग्राम असिदा यामना मरु ओइबा अमदी सरकार की अखोइना तौखिबा अदुगुंबा थबक थरम कया की वाफम थंबिरम तहांगे थागचरी अरोइबदा ngasi सिंगनबा प्रोग्राम असिगी अथोइबा मिथुंगलेन की फमफम नांग लेंसिन बिरिबा मणिपुर की इकाई खुमनजरीबा चीफ मिनिस्टर निंगोना पंजाब श्री एन बीरेन सिंहना ngasi सिंगनबा प्रोग्राम असिदा वाफम खरा थंबिनबा कौथोकचरी मैम पुनमक इकाई खुमनबुसरी साक चारब्रो मैम सिबो हजाइरा हजाइरे ओके दाइ इलेक्शन लिबा
respected President Manipur, Manipur ki, Bharatiya Janata Party ki, Sarada Devi, aduga Assam State ki Assam ki Minister ni, Shri Ashok Singhal, ekoi election ki co-in-charge ni, aduga Iningthau Maharaj, mayam ki Iningthau, Madi Tangkul Masagum bani Madi. Iningthau Maharaj, aduga khoi organization secretary Sangathan gi Abhay Giri Nagaland ga Manipur ke pubani ma almost he is becoming a Manipuri now. Aduga aigi marup Sri Rajent Honorable Minister, aduga mang de lengseliba Fungyar e sidagi lakpiriba ngasidagi di BJP loin olaba isilino mayam punamak aduga Ukur district ki BJP ki president vice president general secretary nasingma mayam punamak aduga khoi ki state ki party ki office bearer mayam punamak aduga media ki friends ai kai khamna usari madi mayam bo ai taram no okchari an bada sida laibiri ba mayam na ne ai isa ki sum ming channa ba mobile number ama khata note to biyo mobile loina hangkok piraga sigi mobile sida ada miss call pi khim matam da ming chan bagi form loina laga du da mailaga dum koi BJP oidoro bane adu nai number ama ta hajirakke number je isa ki mobile da oro kolom da oro ongtang note to biyo duga miss call am pi khrlore yare ko ai hajirage ko 89808080 I repeat again 89808080 again 80 yare ko adu taroga di loina enrollment gi loina khoi boirani adage mo ya maru ina ina ngasi am nungai basi NPF ki akhoi ki partner ni NPF ki dagi akhoi ki lakpir ba mi tara ga nithoi humdoi si NPF akhoi ki partner ni sarkar adubu BJP dana hena nungsi BJP ne hena phani na sangbi rebe NPF ki mayam puna mai taram no oksari yaraga di lehori ba mayam no loi sangbi ro sine khoi NPF dagi som do loine yaraga di madu khar mobilize to biyo lehori ba NPF ki khoi ki chilina mayam do masidi Prime Minister Modi ji की सबके साथ सबके विकास सबके विश्वास for everyone for every citizen of India BJP haibani not for Hindu only not for Christian not for Sanamahi or not for Isai what the Honorable Prime Minister says is सबके साथ सबके विकास सबके विश्वास for everyone we should live together we should develop together we should develop together as one India haiba dugumba mangonda no differences between the religion no difference nothing is there only he focusing only on the human service antadoya like the light of sing awana sing ngasi Fungyar Kamjong district se Manipur ki manungda ihan hanba toti sing loina thaba district ama oire si mayam yabir maniko Sumbra Fungyar Abhaiji Fungyar no Kamjong district has become the only district which is provided the tap drinking water to all household. Sumbiko, ngasi Kamjong yung nabagi lambi difference from different part of the state connecting directly with the capital city of Imphal. Matamamada
Leiramdaba mayam, Shabana Mandov, medical facilities, police ki facilities, bank ki facilities, connectivity, sigi laiba mayam se. Masi hana sahi tara kun mamangula amdeko. Only in the last 4.5 years lakuni. Under the Prime Minister Narendra Modi's health assurance schemes, Ayushman Bharat, we are providing, we are delivering the needy peoples to have the free treatment card of rupees 5 lakhs is to every household. Adugi mathakta Ayushman Bharat adugma Prime Minister giduna ngamdaba sing Chief Minister gi haksel gi tengbang lupa lakh ani gi scheme hawdo ka nei khoi needy people sing the free the lying manga manab matamama da ukrul dagi lying ba Imphal yona ba hona ba da lambi the problem leramba lambi the khudong thiba thokiba mayam ngasi di we have developed Ukrul District Hospital equally with the Imphal Janims, operation theatre, oxygen plant, blood bank. Ayamba pang sound no later kasu lady ba jaga do da koi phajana di khin manga me Ukrul khakta da oxygen plant ani khilini koi district hospital da ma hundung da ma akoi kamjong kisu khilena sigi laiba chain se honorable Prime Minister Narendra Modi ji ki ngasai sabke saath sabke vikas and sabke vishwas hai budo adugi akoi punam amato ina hingadabani akoi punam amato ina leigadabani akoi punamak samana respect amadi benefit phangminagadabani haiba adugi wakhalon duni aduna ina ngasi yam nungai akoi gi phungyar gi what we need as a human being, we need peace. We want to live our life peacefully. Akoi hingba pamene ingna nungsina ngahak leiraga khatnaba hunnaba Alex MLA sahi mari makhai oiba matam dana laibaki khandraga tha taru khatangai ra kanda laibaki khanba MLA mayam do amuhana kahalaka luko. Am I right? If those leaders thought about the welfare of the peoples of the Phungyar or Ukrul district, they might have rise or they might have done before in the last 4.5 years. But why they are putting just before only 6 months to about to come the election? Intention do kayam nungsinay akoy when due to the COVID pandemic the Bali people were suffering, but you are the people who came down from the hills with the available fruits and vegetables to share with the Bali peoples. That kind of gesture never happened before. That kind of gesture never happened before. Now God have blessed us. We are making together. We are living together. The God asking us to live together harmoniously. Masidai the irang sagat na bohona badana koi yaganu. Aduna my earnest appeal. Ukrul district ka Kamjong district ka se yam na sothare. Aikoi site ki hona ba yabadi hone aduna Ukrul district ki Ukrul district amadi Kamjong district ta leiriba seat ahum se Ukrul SC ne Phungyar SC ne Singai SC ne ahum mak se hantakti BJP loina pipiro BJP loina pipiro akanda aikoina Ukrul da aikoi ki BJP site ki jo koi madugi piba yaba noina MLA ahum piraba Ukrul ki district ki adu di BJP ki akoina su Ukrul ki amadi Tangkhul ki damta piba yaba poto ikoi jo ready taruga thamge ba pina na ba amadi aduna Phungyar ki di mayam ama leira yam phajari Singai ki su yam phajaba people's ki support ekoi phange
Even Ukhrul proper town dasu BJP bu nungsiba BJP bu pamjaba praja mayam mamlai ana ai lakani ai party gi lakani campaign tawragani aduga hoje Ukhrul dasu development mayam ma paikhali bu urangani Siroi gi khangde adagi Kangkhui Cape gi khangde adagi Savana Mandop gi khangde hospital gi khangde oxygen plant gi khangde children park gi khangde. We are taking up so many development projects in the district. Mamang di taurum deba mayam ma hojik tauri bani aduna aina mohna aigi tangkhul gi sil nauk sing aina khoi budi khoi imung manung dona igi sil nauk dona khoi lokje bani oisho oi bani history na sakini mi kharna thugai na bohona bani aduna ai khoi isili nauk ni ai khoi amatani aduna lakadori ba 22 gi election se ai khoi BJP gi oiba sarkar ama lahan biyo Madudai Ukhrul district amadi Kamjong district tagi MLA ohum khata PBU akhoi na suna khoi gi pibam thokwa pige na haijaraga ai loisan jarge. Thank you. Jai Hind. Thagat sari kai khumna jari ba Manipur ki Chief Minister yamna thoido hendok pa yamna khoi gi party ki karikata mayam amadi ngasi lengbiriba ngasi yaubiriba mayamda puning thogotpa wafam thambira muidamakta haringa retana Bharatiya Janata Party Manipur Pradesh ki maikati gi haringa retana thagor phongdokchari khoi gi formal leba party gi program asi matang asta lore aina subsan jaraga bhoro thanks mayam muthagat wahai pijari ngasi ga singlaba party joining program asida khoi gi athoiba mithunglen oina sillaba sarkar gi adumba thabuk thorom kaya अखोई की कायथोक्तना लेंबिरेबा इकाय खुमना मनपुर चीफ मिनिस्टर असिंग सुंबा थौरम असी सरुक याबिदुंगता भारतीय जनता पार्टी मनपुर प्रदेश की माइकई दगी हानिंगा लेतना थागरपा फोंदोकचरी अमदगी पार्टी की प्रेसिडेंट अखोई ख्वाइपुनो पुलसिंग बिरिबी मिंगोने पंजाबदा इसे श्री ए सदा देवी ngasi ga sungna program asi haubudagi loy phawba mapung phana saru yabiba madi अखोई की फजबा वाफम थंबिरमदमक्ता Bharatiya Janata Party Manipur Pradesh ki maikei degi hainga itna thagarba phongdokchari amadi masigi asigilmaba program asida akoi gi Bharatiya Janata Party Manipur Pradesh amadi Nagaland Pradesh ki General Secretary Organization ki thopupir Sri Abhay Kumar Giri ji program asi hobudi loi phawba saru yabiba party ki maikei degi hainga itna thagarba phongdokchari amadi Sri Ashok Singhal ji ikai khumnajariba Honorable Minister Cabinet Assam Manipur na election in charge gi thau co in charge gi thau pubiriba Ashok Singhal ji bisu ngasi sunglaba tharomasi haudagi loi phawba saruk yabiba Bharatiya Janata Party Manipur Pradesh ki maikei degi haringa itna thagat pa phongdokchari mathangda Manipur gi akhoi gi Cabinet Minister Tamo S Rajen Singh ngasi ki program asi haudagi loi phawba saruk yabiba party ki maikei degi haringa itna thagat phongdokchari amadi ningthau lesem basana jawbai kai khumnajariba Manipur ki amata ngairaba Rai Sabha gi MP ngasi ki thoromasi hobudai loi phaw saru yabiba apung phan biba Bharatiya Janata Party maikei degi haninga tan thagar phongdokchari amadi ngasi gi okpagi ai party da yaw ba hai tare okpa hai gadra party da yaw bagi thoromasi da akoi gi nauna changbireba leader akoi gi Hopingson e Simre dais election biba asumba thoromasi akoi matam chana akoi gi loina biba party da nauna yawbirakpa karikata mayam go loina na lakpidana party si matam chana hoba ngamhan biba haninga itna party ki maike thar phondokchari amadi mangda election biriba khwai punamak party ki nauna yawraba party ki karikata punamak party ki office bearer punamak BJP Manipur Pradesh ki Ukhrul district ki office bearer sing district president amadi office bearer sing punamak amadi mangda election biriba khoi gi Manipur ki masak nairaba media house ki chinnauk sing akoi gi electronics and print media ki chinnauk sing punamaku asiga simlaba thorom masida mapung phana sojok pibi dra mapung phan bidongta Bharatiya Janata Party ki maikei degi haninga tan thagar phondokchari amadi asiga simlaba program party joining program asi party president gi akoi ayaba logjaraga ngasi di photo session jima toraga party president ayaba akoi logjaraga loiselle na mane lathokchari
सब लेके आओ